Drama se vraća, Britney Spears i Kevin Federline ponovo u centru pažnje. Nakon što je Britney prošle godine objavila svoj memoir The Woman in Me, sada njen bivši suprug uzvraća knjigom You Thought You Knew. Ona tvrdi da je bila kontrolisana, financijski i emocionalno iskorišćena. On kaže da je pokušavao da joj pomogne i da je konzervatorstvo bilo nužno. Federline piše da je 2007. kada je Britney obrijala glavu, to za njega bio znak da stvari izmiču kontroli. Dok ona taj čin opisuje kao očajnički bunt protiv sveta koji ju je gušio, on tvrdi da je to bio trenutak kada je shvatio da joj je potrebna pomoć. U knjizi Kevin iznosi nove detalje. Od problema sa mentalnim zdravljem do navoda da je Britney nikada nije prebolela Justina Timberlakea. Ona ga optužuje da je deo sistema koji ju je zarobio, on uzvraća da nije hteo da zna sve jer se plašio odgovora. Britney je knjigu već nazvala bolnom i iscrpljujućom, a njeni fanovi, pokret #FreeBritney, poručuju da Kevin samo koristi trenutak. Ipak, on tvrdi, čutao sam 20 godina, sad je vreme da ispričam svoju priču.